Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang manana alo langat tar lebo na yetanay ang kamana kimelo pa basle ina si boy baraka nan niya anyamanyama ngapul ri pangallahu ta'ala. Narima ko naro papandritata napadangi harga napa burungan ni law na peko gicarana iya rodalle angkai ripapole oleh ripong Allah Ta'ala nawat dini makbaraka lau pada ridik mana utamana lau risa bulata nategena ya sama baraka iya pagana ria sama baraka nare komega ipulian iya pagana ria sama baraka nare ko angka kisugi talangga-langga napaguro kito pandrita tak makadai na iya ria sama baraka ya naritu cede togi mega togi nareko iro wasele angkai ipavole wadingi pompo sagai egana papinyamang lo rialeta makotofor lo rivisa bolata angka kulturiasan mak baraka baik itu jasmanita makotofor rohanita aga na gunana nareko mega efolia mega dalle ribolata naya kiala sa bawa simata ilusir naya kiana moni tu cedde nareko angkai nar yanre iro dalle ripake iro dalle naripake na si bawa madece angkai koritu mabela lasai mabela susai iya nariasa dalle ma baraka apa kuni carana pagurungan kitoriolota to pandritae maka dai angka tallulalan nawat di makbaraka iya ro apul yang ngeta di tomengi tolimai mamulangi asangi toriolota nanya to pandritata tapakasingi iya ro jenneta nan niya tajagai iya ro jenneta na angka na turiasa biasa mumpo bahasa maka dai angka riasa jenne teluka sempaja tepat tu jenne teluka na japu itu pandrita tariasang ni jenne teluka ya naritu depa nama sola jenne mamulanna na angka si peman na pakabarui jenne na pada na ma jenne kiriwat tu mangaribinna mutama isay na depa na maluka iya ronangi jenne mangaribita na angka kijo kama jenne untuk malas sempajang isay iya nariasa tau pakabarui jenne na sabak iya tu jenne tonga ni pakita mata ulu way ni bawang irica-ricaki palapol limay paling ni rupae latu ajewe na iya ke hakikin na iya tu jenne nalawai rupa tauwe pole riano makkejae nania na perpesi wi iya tu atai lori puasewai na sabab Allah Ta'ala anu mapaccing iya tu mitu mapaccing newa madepe nareku marota ki penno dosa penno aga na dega gariseng ngale de nang kejampang itu bakani aja pun na mabela kori tu pamasena dan nia barakan ko Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang pertama untuk pabaraka daleyan itu tataroi makasi jenneta tajagai wi iya ro jenneta wat dingaman iya ro jenne mancaji pallawa sukara pallawa lasa makoto koro paparepe lo di dewata sewai
Sinina atau malabina pong Allah Ta'ala. Yang kedua, melo ki pabaraka jenne ya narito ang kakisimata jagaywi sampajami. Sa isan na sa jisalata tamaka najampangin na sampaja sunnah na sampaja duha na sampaja tahajud na bahkan maka sing naya ka sampaja 5 waktu na biasa sabo-sabo mo pa. Iyan nariyasa ng jaji sunnah sala waji na paralluy perhati kaya narito waji riolo na inapa sunnah nasaba iya tu sunnah papagana papasuku lori anu kurangi. Oleh karena itu detu pajan na pangallahu ta'ala tu narampe kinagorang kiya ayyuhalladzina amanu taqullah sinin na rupatawe etauki haqqa tuqati nasibay to pangatongang wala tamutunna illa wa antum muslimun capana aya papatugang kami yarega angka koritu parentah maka da ajak lalo mati risaliwan na agama sallangi betuan na ada iya tu sallangi iya faritallai sallang nariko angkay pakade iyan ya naritul sampajan loro asara mangaribi isa subuh angkay yung pakade ilimay sampajan na parya sa sallang nariko asra na de pa mangaribin na napakat desi isa na de pa subuh na napakat desi de pa nasukku asan na salam mo toy ha de pa nasukku asan na sinin na ton kaya masri pang Allah Ta'ala. Oleh karena itu sempajange ajak lalu rela cule-cule na sabaya tu sempajange wat dingin nalawai ki pole rigau majae yang dia na pebelai ki pole ria piranakai. Magi pala ustaz bali bola aku pas sempajan nasi mata malampil man nasi mata nalam na tawe. Iya tu bali bola ta depa na pegok isempajange depa na pakat de sempajang na kina pegok mi sempajange. Pakoling pema depa na pakat de sempajange nanya kina pegok mi sempajange. Na sabade itu ya mana na to pegok sempajang engka mana ngi mapakat de sempajang. Nah ya kaya mana tu mapakat de sempajang angka mana ng pura pego sempajang tiga na dia sama pakat de sempajang iya naritu aga pura na puwa dari lana sempajang na mapamule takbiratul ihram na Allahu Akbar puang Allah Ta'ala maraja na baca si surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mi puang unroy masompa idi mi puang usompa idi to mi puang unroy tulungi na pacapuri si bawa werekada papesat biar itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah relana tahiyat terakhir de gaga puari som pasangan dina di puang usabbi maka di puaku usabbi to maka da Muhammad suruh malabimu pura mas sempajan sininna anu pura na puara na sempajan na mapamula pung Allah Ta'ala maraja di gaga na semaraja sangadin na pung Allah Ta'ala pura si matu apa jama angka masalana nengarah si werekadanna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mi puang usompa idi to mi pawon romelo tulungi dega gan romelo tulung sang dina pang Allah Ta'ala nareko angka susana angka sarana ako mi puang mak darare melo doang angka masalana ako mi puang melo petunjuk gangka nasab bini makada usat bi pang Allah Ta'ala puaku makoto por Muhammad suruh malabina puaku de nagaga na sumpa sa ngadin na pong Allah Ta'ala natapari makade gaga nabi mati naruto sa pong Allah Ta'ala pacapurang sa ngadin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqimus salata wa atuz zakah na sa pong Allah Ta'ala dan niya pakade sampajang de na pakada pong Allah Ta'ala pego isampajang pakade isampajang dan dirikanlah salat paket de sampajang ini gani tahu si mata na paket de sampajang na najaga ini sampajang na insyaallah narekong ka fula-fulangan na iya tumak baraka nasamagay riwiringi anyam-anyamang ripang Allah Ta'ala pola riwasya de karesona. Dan yang terakhir yang ketiga yang naritu ang kakisimata pamegay rampe-rampe talori pang Allah Ta'ala nigi madampe ya to mitu irampe naya tomar pe irape sipi naya tomar pe na rekomelo ki rape si tawe rape bito biya tawe ya
ma deppe kila bima mulan apa kina rappe sitawe pe ko gicarana melo ki misang ini ga puan ni ga ata re ko ya lupai jala jama jamata idi atai pe ko gicara melo ki na rappe si pong Allah taala re ko denang ke jampangi pasrona pong Allah taala tuli ilulumi pasrona pong Allah taala. Oleh karena itu kita kembali bahwa kita ini hanya ciptaan Allah, idi ibu-ibu na ki pong Allah taala nan niya kia angka ki korito wajib pajokkai parentah na pong Allah taala na sabak sikasikasin na ata iya narito na pajokkai na pegaui na pakadai parentah na puanna na niya naniniri papesangkana puanna insyaallah mabaraka idalena seha yari kato makara majapai atutunganna makotoforo ifalampiri sungatna rifong Allah taala. Saya Muhammad Andra Al-Jauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.